Itsho igwitsho mbukeli ke masibotise kule yure yokugqibela yenkqubo nanjengokuba ke sesijonge entanjeni kodwa ke asikawuqweli uvimba wethu ukanti ke kulowo usibamba ngoku nangamanqaku esiwenzileyo kwiyure ezingaphambili. Umongameli weli ke uCyril Ramaphosa ubongoze amazwe ehlabathi ukuba angawozeli umba wokubulawa kwabantu pha eGaza. Kunyanyisiwe ukusebenza kumgodi weplatinum impala pha eRustenburg kwiphondo laseMntla-Ntshona. Kuninzi ke mbukelo oqhubekayo nakule yure esingena kuyo. Ewe kaloku sikhona isimo sezulu, sikhona ezemidlalo neendwendwe nakanjalo mbukeli esikuphathele zona. Kuningi it gets kuningi andimlo ukhalo saka lubisi umadlongothi umazipho umamshukuma umazondwa ngezinto zakhe. Mbukeli ke sesingene ehora lokugcina lohlelo lwesidlo sasekuseni ekhaya Jikelele. Kuningi besikuphathele khona njengoba eseshilo kokholosa sixoxe nephini kaNgqongqoshe wezempilo uDokotela uDlomo, saxoxa nomdletshe ngezinto ezenzekayo lapha ku-National Freedom Party. Kanti ke khona sazokuthola uma nje wena ungaqhubeka uhlale nathi. Yazi sisakhula khona umuntu owadlala ngami mbukeli befuna ukungishaya. Wathi angithatha itshe ngilifake ngaphansi kolima ngeke nje mina ngize ngishawe. Yey, angishawanga kanje ngacishe ngaligwinya kwasatshelelo. Welele, ingane ayigangi nangabe idlala abazali kuba bayayazi. Igama lami ke uNonxele uMamtshali wakwamwali ihlabanga lelimhlophe eqwambukeli. Njengamanje ake sibheke ehamba phambili njengoba sisehoreni lethu lokugcina nci. What is unfolding now in Gaza is beyond being unjust. It is genocidal. That we are a people. Umengameli we-ANC uthi amazwe omhlaba angayishalazeli igamengo zokubulawa kwabantu eGaza. Hallelujah, linamandla kamali kaJesu. Sanibonani babukele emakhaya, igama lami uSibubhana the gospel dude, ngila ekhaya Jikelele. Keep watching ekhaya Jikelele, simphathele kumnandi umdlalo neindaba na yonke into oyithandayo. God bless you. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa usenxenxe amazwe omhlaba ukuthi angasishalazeli isimo sokubulawa kwabantu esiqhubekayo eGaza esiphehlwa umbutho wamasosha kwa-Israel njengoba eqhubeka ukuhlasela ephindelela izizinda zasePalestine. uRamaphosa mbukeli ubekhuluma esithangamini sabeyindaba lapho amalungu obuholi beqembu ebehlangene khona ney'nhlaka ehambisana nokweseka kwelasePalestine odlameni oluqhubeka eGaza. Izimo zalolu hlobo eziholele ekutheni umengameli we-ANC agcizelele ngokuphindelela amazwi ukuthi elakwa-Israel lifuna ukuvala ngehlahla eGaza njengoba liqhubeka nombhidlango walo wokuthungatha iHamas. What is unfolding now in Gaza is beyond being unjust. It is genocidal, and that is why we are dubbing it as a genocide against a people and a collective punishment against innocent people. uRamaphosa uhlabe ikhwelo lokuthi kutholakale ngokusheshsha isisombululo phakathi kwamazwe omabili. Wakhuthaza namazwe omhlaba ngokuthi mawangathalalisi ngalokho okwenzeka ePalestina. Two-state solution is a globally accepted solution for the problems that have been existing between Israel and Palestine. The United Nations has articulated its view in that regard, and the African National Congress as well, and many other organizations. Labo abazwelana nokwesekwa kwePalestina bakhuthaze elaseningizimu Afrika ngokuthi iqhubeke nokweseka izwe lasePalestina. We would like to place on record our gratitude to the ANC and the government for highlighting the violation of the rights of the Palestinians and for correctly dubbing what is happening there as a genocide. South Africa has been resolute in various international forums. Izwe laseKhathali lifuqa ngamandla umzamo ukuthi kuqaliswe ngokuphuthuma ingxoxo zokuthi kubekwe phansi ikhali. Kunqunyanyisiwe ukusebenza kumgodi weplatinum impala Mafukeng eRustenburg kwiphondo laseMntla-Ntshona njengoko abasebenzi abanxungupheleyo berogrisa ngokuqhankqalaza.
Abasebenzi baye balumkiswa ukuba nabaphi na abasebenzi mgodini abathe bathi nxaxheba kuqhankqalazo bangajongana nezityholo zolwaphulo-mthetho. Abasebenzi baqhankqalaze ngemibeliqela equka inkqubo yezabelo zabasebenzi kunye nengxowa-mali yomhlala-phantsi emva kokuba lo mgodi uthengwe yimpala. Inkampani enkulu ehlinzeka ngowoyela iBritish Petroleum imise umkhumbi wayo olwandle olubomvu. Lokhu kuza nje siya ngokushuba isimo eMiddle East njengoba kuqhubeka ukuhlaselwa kwemikhumbi eqhamuka eYemen. Lesi simo esiqhubekayo eRed Sea sizoba nomthelelo ongemuhleke ngendlela okuhlinzekwa ngayo uwoyela emhlabeni nje wonke jikelele. Phezu kwalokho kwembukelo kulindelekile phela ukuthi ke enyuka amanani owoyela emhlabeni ngenxa yalokhu. Le nkampani ke kuzofanele ukuthi ihlonze omunye umzila okuzonyusa ke indleko zayo. Evatikani iza kuvumela abafundisi bamaRoma ukuba banike intsikelelo kubantu besini esifanayo. Okanti ke uPope Francis uthi olu luphawu lokuba uThixo wamkela bonke abantu. Kuvezwe ithombe ikabafana amahungela egqoke iskipa sesisulu okukholakala ukuthi wasibulala. Today Inkantolo yeManchester Alexandra iboniswe ithombe zalomsolwa oneminyaka engama-21 21 ubudala egqoke iskipa okukholakala ukuthi esikathisha wasegoli uKirsten Clates emva kokuthi ebulewe. Kulindeleke ukuthi kuqhubeke nokulalelwa kwesicelo sebhayili sikamahungela khona namhlanje. Kanti phela ubhekeneke nensolo zokubulala ngenhloso kanye nokudlwengula uClates kepha-ke uyayiphika yena lezi insolo. Kanti igosa le-NFP lithi inkomfa yeliqela ibibanjelwe eThekwini yonyula ubunkokheli ibingekho mthethweni. uKenneth Mdlentshe uthi uza kuqhubeka nokuba ngunobhala jikelele walombutho. Iqembu National Freedom Party benezingqinamba. Leli qembu laseko wayengusondonzima ku-IFP uZanele kaMagwaza Msibi. Kuthiwa izinto ziqale ukubheda ngenkathi ehlaselwa i-stroke ngo-2014. Iqembu lahluleka ukubhalisela ukungenela ukhetho lomasipala ngo-2016. Kwathi ikhomishana ebhekelele ukhetho kuleli yanquma ukuthi balungise ubuholi beqembu. Ngempela sonto amanye amalungu aleli qembu abambe inkomfa yokukhetha ubuholi eThekwini. Kodwa uKenneth Mdlentshe osewunobhala jikelele kuleli qembu uthi umhlangano wangempela sonto ubungekho emthethweni. Bekumhlangano ongekho emthethweni futhi bekumhlangano ongamukelekile ngoba akulandelwanga imigomo nemithetho yeqembu. Ubuholi obusanda kukhethwa buthi ibona obusemthethweni. Asuspendiwe eqembini umsakazi asikulungisa. Noma yiliphi ilunga alinawo amandla lokuvuka ekseni lenza manje ngacabanga ngakho nandlela afuna ngakho bese kuthiwa lokho kusemthethweni. Ngo-2019 iqembu NFP lakhetha ubuholi obuphezulu enkomfeni eyayibanjelwe eLundi. Kwathi abanye baphikisana nalesinqumo esakhishwa ile nkomfa bethi umhlangano wawungekho emthethweni. Kwathi ngo-2021 inkantolo yakhipha isinqumo sokuthi ihambisana nalaba. Umhlazi wezombusazwe uthi bekufanele amalungu eqembu alinde isinqumo senkantolo. Bengaba umbono omuhle kuba bekuthiwa iqembu lilindile lezo ukuthi inkantolo ikhipha siphi isinqumo bese ke ukuthi uma kufika isikhathi lapho khona beya engqungqutheleni baye engqungqutheleni behlangene ukuze upholo obuzokhethwa kube ukuthi buyamukeleka kuzona zonke inhlangothi. Kuthiwa uma izinkinga zaleli qembu zingaxazululeki kuze kube nguMarch ka-2024 leli qembu kungenzeka lingalungeneli ukhetho. Lodi Khateb, SABC News eThekwini. Umnyango wezokuthutha uhlanganyele nezinkampani eziyimele ngenhloso yokuqinisekisa ezokuphepha njengoba kuyisikhathi samaholide. Uhulumeni uthi ingozi zomgwaqo ekhahlameza umnotho wakuleli. Ngokombiko wanyakenye wezokuphepha emgwaqeni, ingozi zomgwaqo zinezindleko ezinkulu emnothweni, kanti ingozi ezibalelwe emaphesentini angama-60 zenzeka ngempela sonto bese kuthi ngama-40 zenzeke phakathi nesonto. We've got everybody who is here, from the car manufacturing companies, universities to tertiary institutions, stakeholders, including Uber, and the department, of course. We are here, all of us. Njengoba sesifikile nje isikhathi samaholide kaKhisimusi, umnyango wezokuthutha uthi usumi ngomumo ukwenza umsebenzi wawo.
we're anticipating that those criminals that are actually now using our roads as criminal sites, they will also up their game. Nabe imonte incane Uber bayibophezele ekuthuthukiseni izinga lokuphepha kulesi sikhathi. We've got seatbelt reminders now. As you get in, the trip gets started. The driver's app will remind the rider to go and put on their seatbelt even when they're sitting in the rear seat. Inhlangano ebhekela ukusebenza komgwaqo ithi inhloso yayo ukuthi lehle ngamaphesenti angama-50 izinga labantu abashone engozini zomgwaqo yize lokhu kungaba yinselele. The corruption that we're solving within the department, it's symbiotic in nature. You have the officials of government, you have the members of the public, you have the driving schools involved into the entire issue of ensuring that driver's licenses are accessed. Isibalo esiphezulu seingozi zomgwaqo kanye nemiphumela yazo lezi ingozi kunomthelelo omkhulu emphakathini wakuleli. Indleko zalezi ingozi zanyakenye zilinganiselwa ku 198.79 billion wamarandi. Qiniseka mbukeli into kubana uxhobisekile ngoqikelelo lwemozulu ngaphambi kokuba uphume uye emsebenzini noba uyaphi na rhabula ungafinci. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Ingonyama yesizwe samaZulu umisuzulu kaZwelithini useqoke uqweqwe lommeli uStrauss Dali njengommeli wakhe ngokuphazima kweso. Lokwenzeka nje ngoba ushisa phansi phela umbango wesikhundla sobukhosi kwaZulu. Engabe ngokomthetho yini engabe iholele ekutheni ingonyama ithole ummeli omusha nanokuthi njeke lokhu kungaba namthelela muni einqumeni ezithinta umbango. Silandeke ungoti wezomthetho uMelusi Xulu weDonda Attorneys. Asikubingelele Melusi sikwamukele lapha ekhaya Jikelele sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Sizophinde ke mbukeli ke sizame ukuthi sixhumane kanye noMelusi Xulu weDonda Attorneys. Yena ke mbukeli sobe sixoxisana naye mayelana neindaba eingelile zokuthi ingonyama umisuzulu kaZwelithini isithole ummeli omusha ukuthi sekuzoba nguye ke osezothatha udaba lolu ke lwakhe lwasebukhosini njengoba sazi phela mbukeli ukuthi yena kanye nenye ingxenye yalapha eNdlunkulu basana lapha einkantolo njengoba kubhekisiswa ukuthi ke kwaku ngabe kusemthethweni yini ukubekwa kwakhe nokugcotshwa kwahle inkantolo yasePitoli kuyathola ukuthi cha ake kuhambe kuyophenyisiswa ngathi khona okungahambanga ngendlela njengamanje ke sesiyethemba ukuthi uMelusi usekhona ocingweni Melusi sikubingelele ekhaya ngabe siyaxhumana hayi ngibingelele kusisi noxolo nababukeli emakhaya Sibonga kakhulu kuba nawe Xulu nakho sekuthiwa ingonyama umisuzulu kaZwelithini usethole ummeli omusha engabe ngokwazi kwakhe mhlawumbe yini esuka iholele ekutheni umuntu ashintshe abameli njengoba sibheka nje ingonyama umisuzulu njengamanje
Okay, isizathu sokushintsha abameli ukuthi usinye isikhathi mhlambe indlela enibonisana ngayo ayisafani. Mhlambe mawubuka ukuthi ummeli wakho akawinanga icala bofuna liwine noma indlela awine ngayo anibonisana. Okunye kuya kube izimasi sinoxolo. Abameli mabengakhokhela ukuthi isikhathi bayibedinise bethi hayi bacela ukhoxa ekutheni bekumele. Okunye kube ukuthi mhlambe kunento esithi conflict of interest. Conflict of interest ila kushayisana khona umbono uthola ukuthi mhlambe indlela enibonisana ngayo ayisafani. Kuyakusiza ukuthi kube nokuhlukana lapho ukuze kungathi icala maqhubeka bese ukhala ukuthi hayi ummeli wami vele besingasazwana. So ngicela kuye kube yilezo zathu lezo. Manje kuzoyisiza yini ngonyama amazulu kuba ibe nommeli omusha ngokubona kwakho? Kakhulu siswami ngoba njengoba ngisho ukuthi ubudlelane bammeli neclient kumele buhlezi ubudlelane obukhululekile, behlezi ubudlelane obunokuthembana kakhulukazi. Uma ingonyama ingasamthembi ummeli wayo kade imele ngaphambilini kuzoba inkinga ngoba uzothola ukuthi khona la ozogcina sekushayisana khona kanti kubalekile ukuthi udlelane obuhlezi kubambisene uhlezi nokuthembana. Ngicela ukuthi lokho kuzomsiza ekutheni akhululeke ekutheni ummeli obengimele yena ummeli obe-right. Kodwa mina ngibuka ukuthi ke shuthi indlela icala liqhubeke ngayo ngoba kade kukhishwa isinqumo nje kule nyanga le akumjabulisanga ngonyama engakho sethi hayi ake ngishintshe abameli mhlawumbe ngikhetha abanye. Manje uma ngabe ke sesibona sekuba kanjena ke Melusi singambona yini ummeli omusha ke esebenzisana namameli bakamengameli wezwe mhlawumbe ukuze kuzama ukuthi kudinga idolo ludaba? Sikhumbule ukuthi u-first respondent noma umelaphenduli oqala uyena umongameli, owesibili kube ingonyama. Into abayikhulumayo bakhuluma into eyodwa ngoba bagxile ekuthenini ikakhulukazi njengoba uMsuzulu ekhethiwe kwaba uyena ingonyama ufanelekile. So vele kukhona la kumele besensane khona bebambisana khona bekhuluma into eyodwa. Sibonile vele umongameli ukuthi usiphikisile isinqumo sasenkantolo ufuna ukuthi siye kwenye inkantolo ephakeme i-Supreme Court of Appeal. Ngicabanga ukuthi nabo abameli abafika bazokwenza njalo. Sekuyobonakala ukuthi kuyogcina ifike lephi lo daba ngoba ngiyabona ukuthi kusazoba iminyaka impela sisinoxolo ixoxa le ndaba. Ngoba bengithi ngisazobuza vele ukuthi nje obushona ukuthi kusazoba iminyaka ukuthi uma ngabe ke usuthola ummeli omusha kuye kubele kube nesikhathi phela sokuthi lo mmeli omusha akafunde leli icala lakho athole imqingo from ephuma kubameli bakho labade bekhona ngaphambilini. Kakhulu siswami angithi uma silibuka lelicala ukhona icala laseMaritzburg la okwakudingidwa khona ngefa elalinze uNkulunkulu uMantombi Dlamini Zulu. Kulelo cala lelo kunolwazi olubalekile kumele alifunde ummeli omusha. Uphinde futhi uze kulecala kumele afunde imqinga kho so uzosidinga vele isikhathi ukuthi abheke lawo maphepha leyo. Kodwa ke ngicabanga ukuthi ngoba kusemthethweni vele usathole leso sikhathi uzosithola bese kuyacaca ukuthi indaba izohamba ifike uma sesithola isikhathi sokubheka amaphepha. Uma ngabe sesinqumo Melusi sigcina sesifika ke Supreme Court of Appeal singalibona yini leli cala ligcina selifika nasenkantolo yomthethosisekelo? Lingafika ngoba udaba lolu lithinta izinto zesintu uma uya lapha kuyigaba zomthethosisekelo kuyakhona ukuthi inkantolo kumele zi-develop i-customary law ihambisane nesikhathi samanje. Lokho esikhuluma ngakho kuhambisana nomthetho wesintu, kuhambisana nomthetho wesintu ukuthi amaZulu kumele kube ubani ophathayo. Ngicabanga khona icala laseLimpopo nalagcina Constitutional Court. So nalolu ngiyalibona liya lapha. Kodwa ukuthi ubanike ozogcina enqobile kusazocaca ke lapho ukuthi kuzoqoba abantu ngoba siyohlaziya ngelinye ilanga lokho kodwa ngibona impela hayi izoya kumkhankatho omthethosisekelo daba. Manje uthembeni kumengameli wezwe njengoba ethatha lolu daba elisa enkantolo kwedluliswa kweinqumo zezinye inkantolo. Mhlawumbe khona isinqumo esihlukile noma khona mhlawumbe akuthembile ukuthi kungaphuma kwenye inkantolo. Okay, udaba olubalekile la ukuthi ngingathi isilo sikhethwa uma ngaphosisi kwakuwumhla ka-14 May 2021 sikhethwa umndeni oNdlunkulu. Umengameli umelapha ukuthi lo mhlangano wamkhetha kahle uNgonyama. Kodwa abanye abangahambisani nalokho bathi bona babengekho lo mhlangano.
Yingakho ithe lenkantolo kumele kuqale phansi kube ne-investigation ezobheka ukuthi ngampela wakhethwa kahle ngonyama. Kunalokho umongameli uthi hayi yena akazuba nasesikhathi sokwamanje ukuthi kube nalelo hlelo investigation. Ufuna ukugcizelela ekutheni lo mhlangano lowo uwona wawu-right ukuthi ukhethe isilo. So yena uthi yona yonke into wayenza ngendlela efanelekile. Sibonga kakhulu-ke Melusi ngesikhathi sakho sikufisele nje nosuku oluhle. Alright, siyabonga. Mbukeleke lo besixoxisana naye uMelusi Xulu weDonda Attorneys besixoxisana naye malana nodaba lokuthi ngonyama yesizwe samaZulu mesizulu kaZwelithini usetholeke ummeli omusha sekuzoba uyena osozobhekana nodaba lwakhe lolu olulaphaya enkantolo ukuthi ke luthathwa lubhekiswe ngapi okwamanje ngembuzo nje qu 8 siyabuyela kumzuzu wami. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi usabukele ekhaya Jikelele. Kulempela veki ke sisuka kuyo bekubanjwe umsitho omncelele weindoni pha eRichmond kwiphondo laKwaZulu Natal. Bekuphumeke abantu benkcubeko ngenkcubeko besuka kumaphondo ngamaphondo ingulowo ke nalowo eyokumela isizwe sakhe. Abahlali ke baseRichmond bebephume ngobuninzi bebonakala ukuba ngenene bawuchwayitele lo msitho negalelo ke elihle kakhulu kulonginqi. Ena nto ke ibijonge ngamehlo abomvu kubhengezwa kuka indoni Miss and Mr Cultural SA nalike inqako esithe salungiselelwa nguThami Manganya rhabula ungafinci. Indoni engumbutho ojongene nemiba yokufaka abantwana endleleni nojoliswe kulutsha ububambe umsitho womncelele wazo zonke inkcubeko zeli nebezimele onke amaphondo aseMzantsi Afrika. Lo ibingumboniso omhle wokuba singobani nathi nama-Afrika singobani na njengomzantsi Afrika kwaye bukabonisa nentsebenziswano phakathi kwazo zonke inkcubeko zethu. Yonke ke lento ibiqhutyelwa kwizitalato zaseRichmond kwiphondo laKwaZulu Natal. Abantu basekuhlaleni beyinxalenye lomsitho kwaye benxibe imibala ebabonakalise njengenxalenye lomncelele ngokupheleleyo. Ukubanjelwa kwalo msitho apha kubenze banelunda nanjengoko uncedisa ekuphuhliseni kwale ndawo ngendlela eziquka ezoqoqosho nenkcubeko. Ababukeli abangaphezulu kwamawaka angama-20 bebethe bhazalala kuzo zonke izitalato zale ndawo. Bezele kuzozibonela ngawabo bangeva ngoxelelwa kwaye bebonakalisa umbulelo ongazenzisiyo ngokusingathwa kwalo msitho apha. Ngokwezoqoqosho zonke ihotele nezinye indawo zokulala zaseRichmond bezigcwele qhu zigcwaliswe ngabo beze kulo mcimbi weindoni. Kodwa bekungaphelelanga nje kulo mncelele. Kuye kwafuneka kudlulelwe kumgcongezantsi ndithetha ngayo indoni Miss and Mr Cultural SA. Apho ibingwashiywa nowashiywa zishana ngotyefezo nalapho amaXhosa eyathatha isithaba seindoni Miss Cultural SA. Kwaye ke ukuhombisa oko nangakumbi bekukho nekumkanikazi yamaXhosa buqu izokuxhasa abagqatswa besisizwe. Ukanti ke isizwe samaZulu siye saphuma isibini. Kwi-indoni Mr Cultural SA amaZulu aye atshotsha entla sithathela kuwo isithaba. Ze indawo yesibini yawela kwiqela lamaXhosa. Xa kusithiwa zindala zombini kuzube kuthethwa into ekumila kunje. Yanga imiboniso lolu hlobo ingasoloko ikhona ngoba ilulutho ukuthi ma-Afrika. Nolutsha malwenze njalo luze ke mzekweni singade sizilibale ukuba sizalwa ngobani na. Ngalawo ndithi icekwa libekwe kuwe mntomtsha. Sibambe ngazibini phakuThami Manganya ke mbukeli uzivele ukanti ke uInako Matheza oye wabhengezwa ke njengo Miss Cultural SA 2023-24 unathi ke emnxebeni ukuze abelene nathi kodwa ke ngaphambi kokuba sibe nodliwano ndlebe masinirhabulise kwakhona jonga apha mbukeli. Ongenile umXhosa kho onganqengwanga uqhotyisa ngoxabisa amasiko nesithethe sabantu naliqaqa lisiqaqaqaqaqa wakha ukuqhoqhoqho kumlisela ndiyanibhotisa kodwa ngesidima ndiyanibulisa ndihlele kuhle ukukantela ugogo ndikuphikitsha ndimele isizwe samaXhosa kamaku ndiqalankala ndibhele maqala ndiqhubekile Mzantsi Afrika masifumane ithamo naliselo liphihlike ingqaka yaqhophoka ingqolowa iqoqa ingqubo mna ndinguInako uMathezi Mfali
utshilo mbukelo wathi yena ngumXhosa onganxikwanga igama lakhe nguye uInako Matheza usemnxabeni. Inako masikubulise sikwamkele inkqubeni siyavuyisana nawe ntombi. Ndizibulisele nami sisi kubaphulaphula abamameleyo kwindawo ngendawo. Ndibulele ngokuba ndifumane ithuba lokuba ndikwazi ukufikelela ndithethe nani. Tyhini siyavuyisana nawe ntombi siyazinca kunjalo nje pha emaXhoseni. Ngaphambi kokuba ke siqhubele phambili ungakhe nje usixelele ukuba kahle ngubani uInako? Ndingaziqala sisi wami ngelithi bana uInako ligqiyazana elineminyaka eyi-18 enkaba yalo isengqamakwe. Kodwa ke mna ndinkcenkceshele ndakhuliswa kumhlaba kaGcaleka kuGatyane phantsi kwenkosi uBhikitsha phantsi kwekumkani utata Ekhaya Sigcawu. Mna ke sisi ndinguMiss Indoni Cultural South Africa kunyaka ka-2023. Ndikwanguye nomqulunqo nomsunguli wequmrhu elaziwa ngokuba yi-Inako Foundation. uInako ke yintombi-nto ehlolwayo eyenza unyaka wayo wokuqala kwidyunivesithi yaseThekwini kwizifundo ezidibaniselene ne-homeopathy. Ndikwayiyo ke sisi wam nembongikazi ndimkeloyo. Wow, Inako, intombi-nto. Uye waziva njani wacinga ntoni ngethuba kukhwaza igama lakho njengophumelele? Niye nathi krwece pha kuFacebook wakho uyatsho into yobana indlela okholelwa ngayo kwisiqu sakho. Bathe xa bekubuza kwi-interview wathi hayibo sanundimoshela ixesha apha ndim ozawusithatha esi sithaba. Usisi wami injalo kodwa ke ngethuba mna ndiwongwa ndifumana esisihlalo Indoni ndinika igunya lokuba ndibe nguMiss Indoni Cultural South Africa. Ndiye ndaziva ndichulumanxe kakhulu kodwa ke olu chulumanco lwam ayibingelo chulumanco lokuba ndiyazi ubana ndizawube ndivela kumakhasi onxibelelwano nditrenda ndisenza zonke izinto. Into ebindivuyisa kakhulu into yokubana bendiyazi ngokuba ndingenelo lukhuphiswano into endiyifuna into yoba ndihambe ndiye kwindawo ngendawo ndiyosindisa abantwana kuba kaloku esisithaba ndifumene esiswam sizawutsho nam xa ndifika endaweni ilizwi lam litsho likwazi ukumanyelwa livakale nangona bendizindwendwela indawo kodwa ngokuba ndifumane le nto xa ndifika endaweni ndinethemba lokuba ndizawuvakala ngaphezulu kuba ndinethemba lokuba ndizawuthi ndindwendiwele amaqumrhu afana amaqumrhu ajongene nezinto zokuxhatshazwa kwamanina izinto ezifana neziyobisi. Xa ndifika ke kulo maqumrhu ndifuna ukuqinisekisa ukubana abathethi nje abazile isombululo nje benza i-action kuyo yonke lento bayiphezu kwayo. Yiyo nto endivuyisileyo ndakuva ndikhwaza igama lapho sithiwa ndinguMiss Indoni Cultural South Africa wakulo nyaka. And mandingqina into yokubana lo msebenzi othi uzimisela into yokubana ubuwenza even nangaphambili kokuba mhlawumbe njengoko ubuphakathi kolukhuphiswano ubugqushugqushalaza sikubona ungugqalaba libanzi ufikelela kwindawo ngendawo uxhasa nomama abathengisa ezitratweni. Mhle kakhulu umsebenzi owenzayo kwaye ndiyayithanda nalento itsho into yokubana phakathi kwemiba ofuna ukujongana nayo ngumba we-GBV ngumba wokusetyenziswa kweziyobisi ugxile ebantwaneni. Ndiyafuna uqonda into yokubana ngoku sowubuyele ekhaya kuba sibonile imifanekiso kuyilizelwa bekulindile banjani uvuya? Bavuye bakhulumanye kakhulu sisi wam ndifike ilanga selitshona kodwa ke nangona ilanga beselitshona ndifike sebendilindile bengayanga ndawo besithi abahambi bengekandiboni into leyo ebonakalisa ukubana kwamna ndinalo igalelo endilenzayo ebantwini nabo ukubulela kwabo bayakubuyisa back kum yenye ke siswami into nami endivuyise kakhulu leyo. Hayi jonga izinqi zakho ziyavakala zivakele nganene ngqamakwe. Ndiyafuna uqonda Inako because uyatsho into yobana uneminyaka ye-18 kwaye ngoku wenza unyaka wakho wokuqala kwidyunivesithi. Siyaqonda ngoku into yokubana siphila kwamanye amaxesha apho singabona into yokubana ube ngumntwana oyintombazana uziphethe kakuhle njengokusisho into yobana uzingomba isifuba ngobuntombi-nto yinto mhlambe esingabona uba iyatyeshelwa ijongelwa phantsi kodwa wena uyintombi-nto kwaye uyazi ungaba kubaluleke njani ukumela inkcubeko yakho njengomXhosa kunye nokuphumelela njengemiss Cultural SA? Cela ngiphindele siswamani qonda ndizibeka kakhulu. Nobe ndibuza into yokubana njengoko uadvocate for into zenkcubeko neculture nangoku uyatsho into yokubana uyintombi-nto kubaluleke ngantoni into yokuba uqaqambise inkcubeko yakho njengomXhosa?
Ngelisho Mbukeli hayi ingathi siye saphulukana naye uInako kodwa ke besithetha naye njengoko kaloku ethe waphumelela phaku indoni njengo Miss Cultural SA 2023. Sethemba ke Mbukeli into yokubana sawuphinde siqhagamshelane naye ba amaxesha ayavuma kodwa ke masindwendwele ivenkile ungagonqi Mbukeli ekhaya. Sibambe ngazibini Mbukeli Ekhaya Jikelele ubusando lungena ufikela sesichwechwela ngasemnyango kodwa ke ungaxhalabi ikhona into esikufudumezele yona kanti ke uNobisa agxothiwe ngumfundisi Ntsapho umbhali kunye nengcali kwezenkcubeko usando lukushiqilela incwadi yakhe ethi unesiduko nje unetyala kodwa ke le ncwadi wayishiqilela ngonyaka ka2020 ingaba intoni ke iqulathwe le ncwadi ukuba banzi ke siqhagamshelana naye kwiqonga lika Zoom mama Nobisa masikubulise sikwamkele enkqubeni sibambe ngazo zozibini ngexesha lakho. Mandibulise kuwe Gqiyazana ndibulise nakubabukeli ndiyabulela ngokuba ndibe yinxalenye yenkqubo namhlanje. Enkosi kakhulu. Ngaphambi kokuba singene kuphononongo lwencwadi kawusele nje thuphe xa sithetha ngaye uMama Nobisa sithetha ngabani? uMama Nobisa ngumbhali wencwadi ethi unesiduko nje unetyala ngumama wabantwana abane ngumolokwazana wogatyeni omamali ndiyinzalelwane yaseDikeni kwilali ebizwa ngokuba nguNomadolo ndingumпhakamisi nomphuhlisi wenkcubeko amasiko nezithethe ndiyinxalenye yenkqubo ephakamisa ukuzazi nokuphuhlisa inkcubeko yethu singabantu abantsundu ndilapha kulo mhlaba seqonqe kwamasingatha egama lelali. Nam Nobisa ndiyayithanda kakhulu into oyikhankanyayo xa utsho nokuba uzikhama phi Fadukwe ndiphantse ndathi igama lencwadi ithi unomyeni nje unetyala kodwa ke ndiyafuna ungena kwisihloko sale ncwadi sinikeza umdla kakhulu sithi unesiduko nje unetyala ingaba yintoni eyakhuthaza into ba uthatha usiba nephepha ubhale le ncwadi? Le ncwadi ithi unesiduko nje unetyala incwadi yamavo incwadi yenkcubeko incwadi yokukhumbuza uluntu oluntsundu ukuba luneziduko nje lunamasiko lunezithethe lunezingqi lunesinqe lunenkaba lunendlela olutya ngayo lunendlela olusikoza ngayo ngokweziduko kuba ke amasiko enziwa ngokweziduko sineziduko nje sinomnombo wethu sinobuhlwele bethu sineziduko nje sinezilo esizalana nazo sinezityalo esizalana nazo laa ntetho ithi ke isityalo sokuqala ozalana naso sisilawu sakowenu kumele ukuba xa ungumntu usazi isilo ozalana nazo ukuba ungurhadebe uzalana nebhungane ukuba ngaba unguhlathi uzalana nemfene ukuba ngaba ungugatyeni uzalana nendlovu indlovu zidlekhaya ngokuswela umalozi ithi ke ngokulonto le ncwadi iqulathe ukuzazi iqulathe ukuphuhlisa inkcubeko yesintu kuba zikhona izinto ngokwecosmos uyaqonda ngokwendalo ngokwemveli esiziqaphelayo xa siluluntu nekumele ukuba siziqaphele ngoba inkcubeko yethu iyasifundisa ukuba nyanga nenyanga kukho imveli ekumele ukuba siyiqaphele esizalana nayo umzekelo ngoJanuwari inyanga yomqungu sithi ngoMeyi lucanzibe sithi September sithi ngumsintsi kukho umthi womsintsi ekumele into yoba siyawuqaphela ngenyanga kaSeptember olulutho kuthi. Hey utsho kamnandi mama uGxothiwe uyatsho into yobana le ncwadi iyasabela kumzontsundu into yokubana babuyele embo njengoko beneziduko ndiyayiva lento ithethayo yokubana mhlawumbe uyafundisa ngezinto ezininzi amasiko nezithethe nokholo lwemveli ndiyafuna ukuqonda into yokubana njengokuba uthi abantu benesiduko nje banetyala leliphi elityala uthetha ngalo kwaye ke ubangaba umntwana omgquba uzibhaqa sele engalandeli mhlawumbe
amasiko nezithethe enze izinto ezinxulumene nesisiduko sakhe, ingaba mhlawumbe ifutho lalonto lingambeka phi? Eli tyalo unalo libango ngokomnombo, isihlwele esibaleke egazini lakho. Usityala ukuziphilisa nokuphila ngokwendlela isihlwele sakho esinqwenela ukuba uphile ngayo, wenze amasiko nezithethe zakho. Ukuphuncukana nesiko, kukuphuncukana nobuni bakho, kukuphuncukana namathamsanqa owabekelwe ngabantu bakowenu. Siphila ngesiko lasekhaya ngokweziduko zethu. Ukuba indlela okanye ukulandela inkqubo yabanye abantu kukulahleka njengokupheleleyo, okukwenza ukuba ube ngungaphana ngapha ongenaluzinzo ngokwasemoyeni, ngokwasengqondweni nangokwasempilweni. Ezinye iimeko abantu abangena kuzo, iingxaki abazibona begaxeleke kuzo, isisombululo nje sincinci kukulandela nokwenza amasiko abo ngokwendlela yeziduko zabo. Le ncwadi ibuyisela abantu emaxhantini akwamakwabo, ibuyisela abantu ezinkundleni zakwamawabo. Ithi le ncwadi iyeza lokuqala lakho lisemgqubeni, lisemthonyameni wakowenu. Impilo yokuqala isemthonyameni nasezinkundleni nasemaxhantini aphakathi ekhayeni lakho. Uthi noba usezidolophini kwindawo yempangelo, kuthi kusakuthi xingi, ubale kugoduka uyokunukisa insipho kowenu, uthethe ungxole, kuze abantu abadala bakowenu bangxole ngegama lakho, bebhebhetha behewula zonke izibi, kuthi qwenge empilweni yakho. Ezinye imeko nje esigaxeleka kuzo, iyeza nesisombululo sazo ezo ngxaki sisemthonyameni, sisemgqubeni, sisemasikweni asemakhaya. Singakhange sabe sihambe sibhadula sifuna uncedo kwiindawo ezingezizo, siya emaxhantini asemakhaya, emgqubeni, emthonyameni wasemakhaya. Camakho. Khosi emgqubeni. Lilonke uyatsho into yokubana asikho isizwe mhlambe esinothi sicebe ngezithethe nenkolelo zamanye amazwe, umntu makabuyele kwiingcambu zakhe. Ndiyaqonda into yobana Mama Unwabisa, le ncwadi uyibhale ngo-2020. It's how many years later ngoku? It's almost 3 years later uyibhalile le ncwadi. Ndiyathanda into yobana usityebisele ngabantu abathe bayifumana le ncwadi, ngeyiphi impiliso abaza nayo ngaphambili abathi hayi ubomi bam mhlawumbe tshintsheke ngale ndlela okanye emva kokuba ndiyifundile le ncwadi naku endithe ndakuzuza njengomntwana womquba. Le ncwadi Kholi ifikelele kubantu abaninzi kakhulu, ifikelele kubantu abadala, amasiko nezithethe ebesele emfamlibe ezingqondweni zabo ngenxa into yokuba mhlawumbi bazidibanisa nezinye inkolo ekuhambeni kobomi, batsho baphuncukana namasiko nezithethe. Iye yabakhumbuza ke abo bantu ngendlela ekwenziwa ngawo amasiko general, and then umntu ke ngoku azume into isiduko sakhe, ephanda ke ukuba ngaba eli siko liyaxhelelwa, thina sisesi siduko sixhela ntoni? Sixhela inkomo, sixhela ibhokhwe okanye sixhela igusha. Uyaqonda? Ifikelele ke le ncwadi nakubantu abatsha, ngoba uba uyaqaphela ngoku abantu abadala babuya ngabantu abatsha, bathetha kubantu abatsha. Andiyazi nento nokuba mhlawumbi kungenxa yokuba abantu abangaphambili kwethu bakhe balahleka ithuba elide, mhlawumbi izihlwele nezinyanya zethu zaphelelwa lithemba ngakubo. Kodwa abantu abadala, ookhokho, izinyanya zethu zithetha kakhulu ngabantu abatsha. Yafika ke ngoku le ncwadi abantu abatsha befunda kwizikolo zabelungu, uyaqonda? Yafika yabancedisa ke kuba kaloku befunda kwizikolo zabelungu nje, kwelinye icala nenkolo yamakhaya abo yenye inkolo yamanye amazwe yezinye intlanga. Yafika yabancedisa ke ngoku yabakhombisa indlela, yangumkhombandlela. Kanti into yoba ndiye ndachwayita kakhulu xa ndibona abantu abatsha beyithakazelela kangaka.
lencwadi kunjalo nje athi sakuyithenga axelele nabanye ukuba izani ukuthenga nansi incwadi kaMamNwabisa agqothiwe iza kusinika umkhombandlela uthi ufike ekhaya ufike sele usithi lo mcimbi ndiwuthongileyo umcimbi oqhutywa ngolhlobo kodwa ke abantu abadala bakuncedisa ukuthi ngokwesisiduko ke siqhubeka kanje okanye siqhubeka kanje thina bamonwabisa iwelile ke yawelela nakumanye amazwe kukhona amazwe abantu abakumanye amazwe abaye bayifuna abantetho isisiXhosa abathi mama sinikele encwadi sifuna ukuzikhumbuza sifuna ukungalibali bafunde nesiXhosa basiphilisana nabantu sentsho bafunde nesixhosa kuhle kakhulu nokuba lencwadi uyibhale ngaso isiXhosa besingathanda nje into okubana sihlabele emgama kodwa ke ixesha luchaba masibambe ngazibini ngexesha lakho kwaye siyathemba into okubana umlisela nemthinjana uzawuqiqa aqonde ngemvelaphi yakho ke ngayo lencwadi yakho enkosi kakhulu Camako ndiyabolela kakhulu sisi. Right imbukeli Ekhaya Jikelele lo ke besithetha naye nguye uNwabisa Gqothiwe umbali wencwadi ethi unesiduko nje unetyala masithi qhwi sibhatala amatyala ungagunqi ubukele Ekhaya Jikelele. Mbukeli siyaluguqisa ke njengamanje uhlelo Ekhaya Jikelele iyozibona nekusasa ke ekseni ngesikhathi esifanayo esifesha nje ke ukukunxusa kukhona mbukeli ukuthi phela ucophelele ngalesi sikhathi samaholiday sehlobo ziningi ingozi emgwaqeni kanti ezinye ke zeyimbangela zalokhu kuye kube ubudedengu kanye nokushayela udle amanzi amponjwana umuntu phela kanye mbukeli ngakho ke siyacela ukuthi ungabeki impilo yakho noma yabanye engcupheni ngokwenza lokho kuphambene nemithetho yomgwaqo uma ngabe ushayela kanti usiyaziza ukuthi hayi ngathi sengikhathele phume emgwaqeni usithatha nje isihlwatha esincane bese uphinde futhi uyaqhubeka nendlela nani phela bagibela imkhuzeni umshayeli uma ngabe nimbone egijima niye kulokho nithi hayi shaya izule we driver nizolimala ningabe nisafika ke lapha ke eniya khona sibonga kakhulu ukuthi nihlanganyele kanye nathi sizonibona kusasa kamnandi mawethu msale kahle